Saya nak minta maaf kepada semua yang dah menonton video saya sebelum ni, gambar-gambar ataupun caption yang dah mengundangkan kemarahan semua orang, yang mengundangkan keaiban sesiapa pun. Saya tak berniat langsung. Saya minta maaf. Saya tak patut talking about my marriage in public. That was wrong. I admit it was wrong. So yeah, masa tu mungkin saya tak fikir panjang. I was angry, I was too sad and I was too tired. So I reacted emotionally. Again, saya tak cakap benda tu alasan untuk saya berbuat demikian. Bukan alasan, sama sekali bukan alasan. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. So, saya rasa saya patut handle benda ni differently. Maksudnya lagi more maturely, more privately. Okay, tapi saya terbuat benda yang saya tak fikir panjang. Saya minta maaf. And also to my family, saya nak minta maaf sangat-sangat. Okay, that has caused pain and also embarrassment. I'm truly sorry. Okay, especially to my mom. Saya minta maaf. Dia ada dengan saya all the time.